byibuze abantu batanu barimo abana bane nibo baraye bahitanwe n'imvura nyinshi irimo amahindu mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Inzego z'ubutabazi zatangaje inkuru zavuze ko yateje n'imyuzure. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urasaba leta ya Ethiopia gukuraho amabwiriza akarishye yo kubuza ibikomoka kuri peteroli kujyanwa mu karere ka Tigray kayogojwe n'intambara kuko biteza ikibazo cyo kugeza inkunga aho zikenewe. Ejo kuwa kabiri perezida wa Burkina Faso Lieutenant Colonel Paul Henry Santiago Damiba yahuye n'uwo yahiritse ku butegetsi Roch Marc Christian Kabore ndetse n'undi wigeze kuba perezida Jean Baptiste Ouedraogo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko byari mu rwego rwo kugarura ituze mu gihugu. Mu Rwanda ahabera inama ya Commonwealth ihuriyemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Igikomangoma Charles w'Ubwongereza yahuye n'abarokotse jenoside, yashyize indabo ndetse acana n'urumuri ku rwibutso rwa Gisozi. I Burundi abakora imigenzo yo kuvuza ingoma binubira icyo bita igitutu cya leta gikoreshwa mu kugenzura ibyo bakora. Mu byo binubira kandi harimo no gucibwa amafaranga menshi hagendewe ku musaruro mbumbe ku muturage.